پارێزگا دووکێ devereka çiyayî ew roberekê mezin yê darûbar û şînkatî û jêderên avêlê hene û ya zengîn e bi cihên geştûguzarî. Lêrek û cadeyên van cihên geştiyarî bertang û bêserober in û zûrbey cadeyan bû serdemê rejima Beez zivrin û taniha nehatîne nîjenkirin. Ev çende jî dibîte egerê qerebalixiyeka zûr û bi taybet jî rojanên eynî. Geliyê Zawîtek û Pitirjbîst xwaringeha lê hene û bi taybet jî yên Masiya, rêkeka bertang e û niha jî da berdewam gelî tê teşkandin û cihên nîlê têne durustkirin. Ku şilahekî veqerebalixeka zêdetir dikevîte ser vê rekê û şilahekê dî jî vejîngeha wê dihête têkdan û darûbarekê zûr dihête birîn. جمارك برچاف یا کشکا ما یا هی از شم بجم حتی نزیکی 20 کامل گلیه زاویته اینو وکو کتوارک جی وکو گلیه زاویته و گلک جهد دیجی گلک الویری او جهد خو وکو بربون مفاجئه ندید یا بو جوان کاری کرنا وی جیان جهد دی هندک برفرایی کرن یاد گلدا کری و بو به ایک جی لجنه تایبش سراس پارزگاه و فرمانا وزارت جهد حتنه پیکینان کوی جی رگی بخند چارچی وکی یا سایدا و زیادتر زیاده گاوی و تکدانا ویس رشتی و دوره نه دکرن که کارت کرنر برجامندا گشتی بکند. فرمانگاه جینگاه دو که ریپری چندین آرشهان بید وکو تکدانا دورن چیایی و دانانا پروژه و کارگاه و خارنگاه و شنابرنا دارستانان که کارت کرنکا نرینی آمازن سر جینگاه دورت کرد. ریوبر فرمانگاه نابری جید بجید امر گریل هر کاره که تکدر بو جینگهت کین و پیتویه بو هر پروژه که رازمندی آوان بهتا ورگرتن. ماسی فروش ام بیشن چکرنا ماسیا برای پتر با اعتماد و سرکی سردارایه اوید بته اگری هندی کو اف داربرینه باید یارده و باید آریشه که هر ماسن لما اصل ویرد بیشم یعنی بونمونه دفمه کسک خاطیه پروژه که باید سر بندا و دهو که دا پروژه خود دانت موانه کریه چونکو کارت کرنه دل جنگهی بتن کارت کرنه دل آوی بتن لما الویر پیتویه یعنی رأی اولی ویادوی جنگه رأیوا بیتا ورگرتن چه کسک هبتن خارنگه که جه که بدانتن یان پروژه که بدانت یان کارگه که بدانتن. هرما کردستان گلک جاران برجواندین بازرگانی و کسوکیل پیشیا برجواندین گشتید هن لو ما جی تکدانا چیا و دارستان و جنگه بگشتی شپیخمت قازان جن دراویب کاره که آسایی تتازانین گلی زاویته جی نمونه که چنده بسیار جلوری او بازرگان ده خارنگان درست کن اریکی ده جاده ها نیجن کد. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام ناحیه زاویته.